Savalker, good morning, 43 strong 1,000 followers. Good morning. Talado Arbein Alif follower, but this live video. Good morning, Savalker. Che Nerendial, Anabia Ben Kamal. Assalamu alaikum.
This is a general updating. The general update concerning Muchakal fi region Batawa, Al Nile. We're not going to talk about Barkazal. I'm not about Kalam, but we will talk about region Banado. What's going on for region Upper Nile. But before Gabalman Kalam, I can't write the Dung Upper Nile. Ba method that take question of more of Dinga boys or Dinga people. That's the Torokun. Why are you supporting Nuer? Okun later wagi Manuer. Let me make it clear. Nuer de Junubin. Nuer de ma Junubin circuit. Like Nuer is one of the large group in South Sudan. Achan denga elimnas, denga ideology. To unite South Sudanese again, Nuer, Anama Behib Kalam Zede. I don't like it. I don't like it. I will never like it. I will never accept it. Anama Bagbal, denga elim Junubin Kulu, Umikilata Junuf. Iji Rafao fi Rasta Nuer, that Nuer Umikilata Junuf. That's Nuer is a problem of South Sudan. So we can unite and destroy Nuer. This is a personal. What Denga is waging is a personal. The shucks. Denga idu Mikila Manuer. Denga got a common Nuer. Ideology, politically, socially, Denga got a common Nuer. For one reason. Denga be ajat bita kuchumbet. Ajat ta kuchumbet. Kalamba golo yin wananga. Yin men tiyaw. Shila jade. Abu kanzol maruf. That's why you see fi Juba. Bitta kwal manyang amalu minister. Wala ta John Garang amalu minister. Yal bita denga gado kudu fi shukul. Not by qualification. But because they know where he came from, his background. On the other end, Nuer are more democratic human beings. Nuer ma shagal kalam jin ganga. Nuer shagal by qualification. Do you qualify? That's why it be should for election ta Nuer. Election ta Nuer it might should be election ta Nuer. When Nuer are electing somebody, it's a very unique way. Zol white Nazalagare, those we are supporting, those we trying to elect, woman bogot, shimit. Zol white go bogot Gadamene, Zol Tana bogot for Gadamene. Ila we will line up, now the babe Zole Bam Yuarazole, now the babe Zoluman Bam Yuarazole, Zol into Nazkotar, Zole win. Why? La no man ma babe Bajata Kuchumbet. Nuer ma babe Bajata Tokdwell. The more democratic. So I can denga gadamala jata tokdwell on the table. Nuer beji bogola denga ajo tum gadamalo de. Denga ajo tum gadamalo de. It's not gonna take South Sudanese anywhere. We fit too many examples. Okay, the Nyanya one can't make you go. Let me take you back. Let me walk you back. And Nyanya one, okay, woman make you go. Woman can't make you go by Jil Junuf, Majil Sudan Kolo. Then, P72, peace agreement was signed. What came to be known as Addis Ababa Agreement. Nuer Fatal Bara. Nuer gal anano mabelim maarab tane anano bogot fi gaba wanano be shakal bakalam da junuf u junub ko ndola junub anano ganin fiude
ila nwer mechi bil pam uman mechi asas bil pam al banado ale fi juba da ma bil pam bata Salva Kiir ma bil pam bata wena kot da ma bil pam da kwal manyang de bil pam bata nwer mechi amal bil pam dan lera karbino kwa nyamar inglaf fi talado tamanin after the nyanya tu gad fi gaba for talado sana ma kila 4 sana karbino kwa nyamar inglaf lera join by John Garang, joined by Alfredo Kuch, joined by Salva Kiir, and they win. Women mind Umal, they did not have any place to go. They did not have anywhere to go. They have to defend on where. Jejel kan jej bita Medina kulu bita denga mafia askari white fat. De dubas bita denga bata yoja Salva Kiir John Garang kan askari Davis, Salva Kiir kan Davis. Baga de kulu de jej bita nwer jejel kan gad fi Medina kulu 104 nwer kulu they supported ingla bita karbina kwany. Now where are you going? You need place to go to match abaj de munu gad fi de nwer yo gad fi abaj so you need cooperation man nwer uman meche bil pam mal fi Samuel Gaitut. They were welcomed by Samuel Gaitut. In process, denga akam pemuk buta others, denga bamal tare Sudan. Na Samuel Gaitut galo is not a mishkila, the ma mishkila. Adu buta na the word, our enemy is one. More important man is shakal brana. The shakal adu buta na. Lo na wasal fudu ta junuf anana bagebe na. Utum nas bada Sudan kulu de utupamshi, bidam. Nas vertak pumaldak. John Garang mishi tet, mishi betet, mishi gal Karbina lemunu, le reis bata habaj. Zol Marquez banara mangiza almerium. Gal nazel Marquez. Nazel le naz bata mushakal, ladim etalodinum. Abaj wada guo le John Garang, ma jej bata habaj, katalu Samuel Gaitut. Le katalu Samuel Gaitut, why you kill Samuel Gaitut? Bas achan kalam tarir junub de nal may kalam fiu motan nalfi dol kan katalu bunut nas bataw nus nwer motan bataga jag they try to question John Garang why did he kill Samuel Gaitut. They declare a war on Gajak umanalan shagala pudutta motan ta nwer katalu motan ta gajak they terrorize motan ta gajak ade duman akalu bagar batam shalu banado aragu buyudum kalam de shal motan al bezir bata nwer meshi le nemere ugal le nemere lana nemere you have to remember nemere yo reis bata Sudan so nemere za de reis bata nwer uman gal le nemere denga boktul fi anana wanana dere sadu. Why the matter mechi wada sila le those who came to be known as Berget olanyan Berget kai self defend as of mal de to bishuf de denga yo bada mushakal de manwer da rada ta nwer de nwer la gaw fu gaba jejel jaay ma Karbino kwany ma John Garang u Salva Kiir de jej bida nwer le tok tul fi nwer fi aradu bitaw. Why do you have to kill them? Kalam de your led to 1991 revenge. The sugar Nuer God is and I just try to explain why do I support Nuer. Nuer nas kwaisin pijinu Sudan kulu Nuer asan gabila. You need to live with them so you will know them. Kalam lagado gulu barade de denga yo gadamul commercialize out of hatred that Nuer Renal Marquez. Lo Nuer Renal Marquez Salva Kiir ma John Garang kan bok tulu uman kan ma bugot bil fam lagado fi juba le bil fam da Nuer ma bil fam da denga ma bil fam da gabila tan de bil fam da Nuer fi chunu bil fam le el boru intram le Nuer fi surat awlem non bil fam ma fi
fi sura da Samuel gaitut fi bilbam mafi fi sura bata David bata ai Nuer al-amala jad kwes la SPLA fi bilbam mafi ajad al-gad fi bilbam kul dara John Garang de Salva Kiir de Denga ajad de yo gadi ji mushakal katira lele when you try to re-engineer history with us aja malu fi kadam nas kada everybody now da muna amal kalam de utiji de shilu minas uto kudu fi bede to gol da batai the Denga today they claiming that we are the one who liberated South Sudanese. Awal zol marat fi dutta SPLA da karbino kwanyin da manu rawe awal zol marat fi dutta SPLA karbino kwanyin marat zai fi 83 da yau zol marat fi dutta SPLA awal da manu rawe kenwa ha jam awal zol marat fi dutta SPLA da aranga tonarok karbino min baradal aranga ton min bor da Denga da manuer awal zol marat fi dutta SPLA da majer gay zol kan katam manifesto of the SPLA da Denga da manuer alele de to basma gal fi Denga nyagat no all the focus on riang machar marat fi waru tizain riang machar marat fi waru tizain karbino kwan marat fi sito tamanin why they don't talk about it why they don't talk about rebellion with karbino kwan ma rong tonu man marat fi sito tamanin riang machar malam marat fi waru tizain lenas bakalam Nuer why people are just focusing on Nuer why ashan Denga got a call Nuer got a shuba de batal ubogulu le Denga ajide batal o Denga ma de gulu ajide batal Denga they don't want to be correct Denga woman ma de in correction aje bogulu ajide batal le Denga ma bayebo Denga gilipata mindu isamar Denga baby samarnas Denga babe na zijir wara Denga quest Denga the people must say something good about Denga that's when Denga will feel okay with you must say something good about Denga that's Denga the gabila quest Denga gadamala jet quest Denga bukun murta kada Denga bijibaje bukudu fiyat bitak bawita kada that's why to be chup o ya udala umara pagan udala umara John Kong udala umara aizo lumen bichubu zo lumukane amalaje kwet batrega bataw badilla umara chan you must behave like Denga so Nuer ma bay bajat zede mushakal al maiti fi junub Sudan da mushakal ta Denga ma mushakal ta Nuer ma indu mishkila fiu qalas ukitasa ala lele ajal fi junub Sudan ila nona gadin fi Sudan al gadim nona gadin fi weda da Sudan wala nona gadin fi junub anona gadin fi junub kwet lo nona gadin fi junub le Nuer katalu gabal kade kalam junub why did they kill Nuer you know kalam al bogolu de junub da de kalam ta riyak mishar wadu tizain de narawa tane ukit junubin inta fi yata Denga ideology bada Denga kalam Sudan kulu junubin inta SPLA gadi shakal fil wakat SPLA ma wasal fi malakal SPLA ma wasal fi Juba SPLA ma wasal fi wow mundun al kubar bada junub mun kan gadi shakal fil wakat fi wadu tizain riyak mishar galla riyak mishar ma Gordon Kong gal kalam de ma bishil junubin nas beinta nas biga bishakal bram asan narja fi kalam bata self determination ma yo kalam da amalu alele el fizul jabara gal riyak mishar thank you fi Denka u jabara yon war gal riyak mishar thank you so Nuer yo gada amalaja and Denga will claim credit later Denga da maindu tarik fi junub de kulu Denga maindu tarik that Denga amalaja kada barao Denga always babe aja nas baamulu kulu ashanu manishil credit aja nas baamulu kulu Denga iji shilu so dama kalam da barao Nuer waga ma shilu katir ulo nyalele gawe ma jej bita agwala ka shan Nuer ulo ngawe lele ma jej bita agwala ka shan Nuer yawo to bishu ba sa de ma faza bata agwala batana al jabu grib ta panye kang
gade kalam beluga ta nwer ma nwer pi pangak pi tunja fi ay malu bugul jul nafsu message batana ne fil message bila toro ko ine that nwer ma shuluk da kwan lazim nwer ma shuluk go do malwait de kalam bata ma faza bata gwala kaso that's nwer ma shuluk da kwan. We should not allow denga chani sharbak nas lo fi salam le shuluk ma nwer sharbago ma nwer ma shuluk go do salam kaman le shuluk ma nwer chakal ma denga gal fi salam bi Junub Sudan ma fi shakala fi warab ما في شكل في بور ما في شكل في أراضي تادنغا ما في شكل في أراضي تافدان ليه شكل يكون في أراضي تشيلك مع أراضي تانوير كلام زي ده أنا ما بقبله. I will not accept and I will support Nuer. But don't forget شغل بداية بميديا هنا ده always أنا قاعد أجيب مزول المظلوم. One upon a time في مشاكل ده ناصر وكتقالوا دنغا بعملوا وبعت ana ya wagab mawkuma ana ya wagab madanga wadanga biga gawe fi social media and everywhere ata salbakir baru fi juba. When I attend my live video on this danga kullu bagi bes salbakir fi juba and the clear for me lana ana kan ga gi mahak batoman lana ana buchu moton bata danga mama bal webat de chakala bata SPL ayo mawkuma ko da le lo danga gal nuer ba mul webat ana ga gi be hak bata nuer yal ta nuer al boktulu fi lawde al katalu fi gajok al katalu fi law al katalu fi pangak al katalu fi awer al katalu fi malade al lizagat boktulu fi bentio wana wagib man hak bata nuer that's nuer ma boktulu yalo ito der shakal ma SPL ayo ma ta darom malta moton de fi ganun ta Geneva military rule of engagement 1949 bugol ma ta darom moton te shakal ma du batak zol ma saksala motan da nuer ma du bada dole lakin it is opposite naza bamuda lele naza salbakir buktulo lele madanga de generation da nuer so lazim wagabu danga ashan ngi ma nuer da quest something that need to be done nuer ma yagtulu nuer ma yagulu ya du bada Junub Sudan naza karab Junub Sudan da SPLA da ma nuer نازل قرب جنوب السودان ما في قبيلة قرب جنوب السودان ده mentality بتاع SPLA الجابو في غابة بتاع سرقة mentality كان قاعد سرقو تاين تا UN يوم داك في تang وبيو لابج mentality ده يو جابو ومن قاعد سرقة عاجة بتاعهم SPLA they determine that's زول ما يشيل ما ييه بتاعه لكن زول يشيل براو إلا إذا ومن جاب مشكلة ده كل فرات نوير that nowhere is a problem when they know Salva Kiir is a problem, Pagana Mum is a problem, Uyadangajag is a problem, Kwal Manyang is a problem, Awena Kod is a problem. SPLA de Kuluman no problem. They ma shat ma pi gabila fi Junub into Michela Mazol. Ma fi gabila into Michela Magabila. Ata alele, if they brought Chinese to rule South Sudanese will behave well in front of Chinese. Ata lo jabu Chinese to rule South Sudan. Chinese jabu Shanuman yakam Junub. Junubin el bogol fi wede zola gade frek Junubin alel da SPLA for them to keep looting the country. So lo SPLA yo gade karab balet le gulu de gabila lo denga bogula nona gabila akuma wanana gabila ma kama riang mishara akuma unwer de gabila. What is the problem here? Lo denga gade lo SPLA gade shagal mariang mishar motan la gade drobe de ma yal da riang mishar moto na gade drobo de kulu dade riang ma share ma gad fi akoba riang ma share ma wala du fi akoba ite ma fi akoba le chino riang ma share ma wala du fi nasar riang ma share ma wala du fi longchok riang ma share ma wala du fulang le te gade demar yal ta nuer fi ulang fi chenyele fi akoba fi ayot fi pangak riang ma share ma wala du nak Ata loriak mishar wale du benteo ma bizole ndo agak tulial da benteo you don't have a right to kill civilian da benteo. Ite shakal mariak mishar. Ite misik riak mishar. What do you want? They are to riak mishar te gade pere jufila uriak mishar gad misijen. They are to riak mishar te gade pere jufila uriak mishar gad misijen makum. Tell me, riak mishar salbake gade pere jufila ude riak mishar gade pere jufila ta nuere betayarat uriak mishar gad misijen. So it is the right thing to do.
nas ma belim fi junub Sudan be kedef we golo gal de nuer yow mashkala ta junub ushuluk ejebu isadamu manuer lo fi salam be junub lo fi salam be junub uma fi shakala fi arada ta apadang uma fi shakala fi arada ta bargazal uma fi shakala fi abiy shakala ma bokun fi arada ta shuluk wala arada ta nuer shuluk manuer bokot fi salam kaman you know. Now, let me come to general updating. Kor jatun rei roge, kor dide, chakala fi jualau, chakala kabir. Kor lia, kalam na machi lenwer. Kor lia, kor naga na. Lana joje lala, naga man ka naga god. And this is what happening. But Nuer is doing well. What government miscalculated that they will just go to Akoba, they will just run over Nuer land. Now Nuer is fighting back, and Nuer is pushing government back to Bor. Government now, Nuer Wyoming, Nuer SPLIO, they're pushing government back to Bor, where they came from. Lana, fi Junub Sudan, ma fi Gibila control another Gibila land. Land of Nuer will be controlled by Nuer. Lana fi bele tadenga, ma fi dabit fi Nuer guard fi arada tadenga. Ma fi dabit amji pere bele tadenga kulu. Fi South Sudan People Defense Force. Ma fi sector or ma fi division fi arada tadenga Nuer guard akamu. Ma fi. Arada tadenga kulu de denga yo guard amul control. So why should you control Nuer land? Nuer must fight to control their own land. Nuer must fight. Nuer deserve a right to self-defend, to defend their land. Murle be sagare ne de, murle sagare ne ma fi dabit fi da denga fi arada ta murle. Murle sagare, ma fi dabit fi da denga, Women South Sudan People Defense Force. Ma fi dabit fi da denga fi arada fi da murle. Gabila banadu shuluk de, gabila batai. The South Sudan People Defense Force agwalek, ma fi dabit fi da denga fi arada ta shuluk. The Dubat with Agwale Kulu control in Chuluk land. Except for a side. Mal few complex de. Lakin rather the Chuluk Kulu, 99% of Arad the Chuluk controlled by Agwalek. Wagwalek the South Sudan People Defense Force. So why should Nuer be controlled by Danka? Why should Nuer be controlled by Danka? They should not give Danka Fiarada and Nuer to make decision. So Nuer are fighting in self-defense. Nuer are fighting in self-defense and they're doing well. But in doing well, liu na, man liu ke, ga liu ke, ajanta kor. Kor nagana. Kor je dungar. Kor is not a playground. La na wa kor, we liu, or ba inak, or baranak. O just menti tuwag na ilawage. Mafia jatani. They all hajaz zede. But Nuer is doing well. Fi malda. Ben shuluk maafadang tilam alay. Kam ted ke jang tilam alay. Ben shuluk maafadang mafiu malaj. Denga do hukuma, shuluk do hukuma. Salva Kiir gal shunu? Salva Kiir gal fi leadership da Salva Kiir lazim nadi shakal achan Salva Kiir god bi kursi. People must fight. Salva Kiir god bi kursi achan nas gadi shakal. Ulo nas ma shakal
Salva Kiir ma bogot be kursi. That's why to be chup Olany, Mashima Salva Kiir, Olany is doing well, Agwaleg is doing well. Agwaleg got shackle for light, Jungule defending Denka. Agwaleg got for Bargazal defending Denka. Agwaleg got for Elite defending Denka. But fi Denka Tana got for Alanil, Lizabok to Vishuluk. O Salva Kiir ma bogule Denka de Hawak Denka. Then Salva Kiir you can budge bar. Salva Kiir you can budge bar. Salva Kiir you can buy your hand with half a dam. That's utum Denka for down there. All on your lele de my shuluk, they are the one protecting this country. Denka for down ma before. Just with Agwalega Mulu deploy for Barazal. Just with Agwalega Mulu deploy for Juba. Just with Agwalega Mulu deploy for Illich. Just with Agwalega Mulu deploy for Laida Jungle. Just with Afadang when. Shiver. 0. Woman garden was my yal for Karen. Fialanil. Fiolite Alanil. Water my patrol. Terrace. Chunu Abuchok. Kosum. Woman garden. My yal for Karen. Now woman ma be Bishagala. So Salva Kiir you can budge barlo Salva Kiir the raise batana adil gede ubushub shuluk. That's a non and nas batao can budge bobo can bogo la fadang awak ajadu tungara malode. I will declare afadang terrace. La ni to mabok to fi shuluk u shuluk yode wagi mokuma shuluk yo gari shackle everywhere garamal defale kursi braide. Lakini chan Salva Kiir kursi batao de kursi batadam lazum na de shackle ashan u yo god pe kursi. So nona farm kalam de tamam. Now, shuluk gamdare, shuluk gata bar. Jej bida shuluk gata bar, shibab bida shuluk gata bar, fi mahal kan katalu shuluk. Fi akoko, shuluk gata bar. Uman machine akoko, uman baada akoko. Uman machine akoko, uman baada akoko. Ukir ukuma shabu zere, ukuma jala la, not ma bishakala nona akwan. Ay, ajafi, shuluk ma barja barada. Lani shuluk determine that anona ma barja barada. Anona bishakal madanga pe inside, anona bishila raz bitana baguo. Lana Salva Kiir gad baguo. Salva Kiir gal na izo legod baguo. Zol taban de tal fi Juba. Zol taban de tal fi Juba. So chuluk gata bar, pipichoda, chuluk amal mobilize na, jej bida gwelak shalo na. So now ukuma gal chuluk bogot fi mal bataw, araz bataw fi barada fi inside. Chuluk bogot fi araz bataw fi inside. Denga barja fi araz bataw. Ugwad al-mushara guwaw bata agwalak uguwa bata denga fadang belimu uman bukudu fi nus bata shuluk ma denga. Tamam. As long ma fi denga fi arazi batana. As long ma fi denga fi arazi batana, mishkila batana bukun chunu. Ma mishkila batana pinchalo bas. Ina ni shunu ma denga. Denga de jiran batana. Robuna galib jiran batak. Robuna ma galib luo al-gad fi Kenya, or luo al-gad fi Bargazal, or luo al-gad fi Somalia. Robuna galib jiranek. Jiran batana da munu, jiran batana da nwer, jiran batana lo nona baib nwer, le nona ma baib denga. So nona baib denga, lakin nona ma baib denga ichila raz batana. Wa nona azade we are ready, ashan nishakal denga de, lo da bushok agwalek bishakalu, lo da motan bada denga, motan da chuluk bishakalu. So nan gadi gede asal. Anona gadi gede, anona gata bar, anona gadi pe inside be sula batana bayaja, ukuma bo garu kudu finus ujej bida agwalek ujej bida denga bo kudu finus udenga bo god bida brawman ushuluk bo god bida bram kalam tamam mai da nay mashila ay that's what's going on for Malakal now u kalam na gaman bo golu le munu bo golu le mafaza da fanya kan mafaza da fanya kan ga jabu da mata malana wa ma saket fi nyelwa fu dong tuk fi tunja ma fi aja inak ma jabi da shan tamale raba tamchi beje ju tamal tu fi mala bogolu tunja fi uchunu tunja den wer ma shul go gat fi pangag den wer ma shul go gat fi udong tuk den wer ma shul go gat fi mai da mikila na mikila batana gat fi na diar ita ma sha na diar you will mobilize shabab da panya kangde min tunja la na diar ba malu mobilize ma jej bida gwale ka nona ma shara da batana zai aja malu fi pichora nona ma shara da batana fi anagdiyan lo fi shakala nona ba shakal lo fi kalam da salam kalam anona ba amal salam batana ma nadal ma ngong la yagde so ma ta amalena wa mat na da bodaru bude ko so munu da de ta amalena wa mat fi tunja fi wenda no ta ma jabi da bakalam tunja ma jabi ta bakalam tunja jabi ta bakalam anagdiyar yo ma fi wa nona ma shira anagdiyar anona mashina na diar yiba cha da kalten man ka wa ma sa le da mun lamsa kabiru chunu bodor be sala no anona ma da na wa ma del
tunja mai do machila tunja chuluk manwe do ga na mai do machila pangak mai do machila chuluk manwe do ga na dole mai do machila chuluk manwe do ga na machila mal fi machila da na dia so ma fa do to machila na dia shabab ba mulu mobilize zai shabab da bishora shabab ba mulu mobilize anana machila na dia abushok amal wek agolek bishagal ma bushok lo de moton amal wek moton da chuluk bata mugata bishakal ma mugata da o kalaminta da kalam salbakir galu das kursi bata de kursi bata dam وما في election وما في اي حاجه سو لازم ناس يشاغل عشان نقعد في كرسي ده سو الناس بيشاغل زول بيسيب حاجه بتاعه يشيله ده شغل ده بقسمه شغل ده ما بيشاغلوا تاني قال في دبابات بيجيب نو اي مقاطع بمجي بطريقه بتاعه اي مقاطع بمجي بطريقه بتاعه ما فضل بدا بيني كان ده غلط تبمجي ما جيج بدا غلط ابو شوك عمل وين كده بيشاغل مع ابو شوك utum nazo anana nazo hukuma kule ite zolo hukuma abushok nazo hukuma abushok amal wek itu bishagal ma abushok ma amal wek dem motan bada ngong la ya amal wek motan bada mugata da bishagal ma motan da de shagala ga samu kalas de yawa aje zolo ba amalo lakin shan tilib fi udong to gene utilib tunjo ta amal rabar to urele na samak anana ma da irin samak anana da irin na diyar pede ko be rija kale ke rin wa kedi benya da biu ma rin no inu kala ko be ikala ko bana riya mata urele na falam da sama ko la fram da jino da rina na riya Bentiu. Our SPLA, they try, they will shut down POC Bentiu. UN got no. POC Bentiu ma ba malu shut down. POC Unimis Bentiu ma bagfelo. Ma bagfelo le, la no hukuma baktul finwer. Hukuma baktul finwer. Le gafelo da malakal. Ma shuluk do hukuma shuluk ma fi hukuma ga da darab shuluk ba tayarat so shuluk ga da mal shuluk unimis ita ma bugo be unimis ita labi tagi ya amar SPLA waye SPLA wongo be unimis bi amis ga enen malaga dung UN malaga dung SPLA no ba dung lel nyamantet mo je pek o cha dung lel nyamantet mo je pek ai cha de mis ga tu malaga to ma ba kul be enen malaga nuer bogolo bita nuer bogolo gala diloj te bogot be unimis wala anona gare ko min hukuma da salvakir anona gare ko hukuma da salvakir jeng chala razu da juluk ulo jeng chala razu da juluk salvakir ma di jeng salvakir ma monjang salvakir ma wudjang ite bogol salvakir waye anona who will vote for salvakir we will vote for if you will vote for salvakir silria ka salvakir what the fuck wrong with you ite bogol SPLA waye ite bogol gal ite you will vote for Salvakir you will elect Salvakir the rais batak lo Salvakir the rais batak mai dang migila madenga da na ngonga ta da kai da na ngonga kai ne ba da na naga kai ne ba ta bi ga mis tu malagat chulu ga kul benen malagat inen malaga bata UN o malaga ta SPLA no get the fuck out of here galule get the fuck out of here hukuma babdal UN bamche so the falu unimis la na chuluk do hukuma chuluk kulu do hukuma ma fi tayara do hukuma ga da darab chuluk ma fi tayara do hukuma ga da darab chuluk so kalam la bagolo pinchala finchuno da ita ga do pinchala Salvakir ma yo shal pinchala yo wada la fadang wi do bagol Salvakir ye so what ita bi chum not bleeding ita bi chum not alam de bleeding
chuluk think that alam de believe it. No, alam de ma believe it, nite yo believe. Te ma bukun to God for unimis, ta akul benen malagat. Te chil malagat SPLA wiye salvakiru, anona la bizin tagia, so anona na ta hukuma. Utakule UN bajai that denga ma quest. No, ba dung liel man ten mo de pek, ucha mo de pek. Ya osobo le gafalu, la final basal, le gafalu unimis ta malakal. Gafalu unimis malakal, shan lakba da shuluk. Lakba da shuluk. Queen wang wa da shuluk de. Queen wang. But anwer fi Juba ma bagfulu, la na ma PS fi la waye, fi la ngot fi unimis fi Juba. Da bis bita fi la sa de nwer banadu nwer wew. Ma beji fi unimis. Fi bentiu banadu man nwer wew. Be wale za de nwer wew. So wale ma beji fi unimis. So le yakfulu. Ma bagfulu. De ka yolu UN gal kalam ne ma bagfulu, u UN bagot fi bentiu. U UN bagot fi Juba. Ashan chuluk bagul le sebu unimis bita Juba, u unimis bita wow, u unimis bita bentiu. No. Majila bata da gilib bata ga kabiri ta bagul ta shatar min gabel kulum. Shuluk belit akar gabila belit bagul shatar min gabel kulum. Te dari you want to fool people. Te God my UN bajai majila mi jang. With the same time you sharing for jang. SPLA wiye min ma da gul SPLA wiye ma da SPLA wiye da salvakir da denkawe. Salvakir ma da denkawe. Man salvakir jang, gwen salvakir jang, wi salvakir bo jang. May salvakir by na jang. I jang mana banyi wa jang mana da di. Not with chul, with men, with right, with jol belit, kabara nafs, anana mutalimin, inana PhD, inana ngot, anana barif de, asa de, now gafaludin unimis de, ukuma ja, de jabu ukuma da denga, le de ma de denga da, apadang, with bayib salvakir. Le de ma de denga da, apadang, with bayib salvakir. Queen wak, zol belit, akar zol belit, zol mindu muk. Te bayib, ita ma der salva, ita ma der apadang, lakin ita bayib salvakir mau denga we. Lo ita ma bayib apadang, ita ma bayib salvakir. Lo ita ma bayib apadang, ita ma bayib salvakir za, la ita ma baksum denga, ashen zol wam sakit, denga da ma baksumu. You've been trying, can take some denga da ma baksumu. Denga da white. Denga bamud white. Denga garamali jira mataw da white. Denga running so Sudan kel. Denga de kel, akel. Denga da ma baksumu. So ita sajmanu shulkawa de, ita amal numsak bekabaranav, wana barib de, wana wagalti de take some denga. Salvakiri okwez, denga fadang yo batal. Ita zol kaltan. Nazi shagal bimal white. Lo ita bayib salvakir, ita bayib denga fadang. Lo ita ma bayib denga fadang, ita ma bayib salvakir, shield zol white. Ita ma shield zol white minum. Uman white. Ita yo ma bayi firada da shiluk, utak sim gabila tani. Util bedor bejay, walai shiluk de kingdom, we shiluk into red white, so the munal baksum denga. Later baksum denga. Who told you that? Mukdamu quest? That it be shield salvakir, yozol quest, or denga fadang yozol batal? No. Denga kaman wakul gal monjang and amtok. Monjang bas and namtok. There gabila white, mabaksumu. The nuer bagul nuarakel. With exception, but not but akil. Not but akil the nuer wewre. Lakin nuarakel. Chuluk bagul chal bakel. Ila lito bishuk denga bagul gal denga bariyaw. Ma chuluk bagar. Ma chuluk dial. Te baksum denga gabila. Te baje rok batal gal te baksum denga. Gal denga baksumu fi denga al kwez fi denga al fatal. No, te zol belit sai zol wam. Te zol akar zol belit. Te zol wam saket. Ita atamut be kelbus zede. Be muku batak mugul batal le. El bagol gal talbakiri o kwez o denga fadang. De munal bidi sulala denga fadang. Jejel gade je inu mayi. Mayi de jamun wen. Jejel buktul chuluk de. Jejel bida denga de inu mayi. Mayi de gari jimin wen. They have salary. Abucho into salary. What am I patrol into salary? Salary de gari jimin wen. Magari jimin salbakir. So ito be perta kuman kef. Ito be perta kuman kef. Fi denga fadang kan gar fi araz da chuluk fu kita nemere. Fi denga fadang kan gar fi araz da chuluk fu kita sadigal mari. Fi denga fadang kan gar fi araz da chuluk fu kita abut.
في دانكا فدان فوكتا نما وكتا سورادا وكتا عمر وكت بتاع بوران ما في دانكا فدان قاعد في راس ده يشيل غليله عشان سلفاكير سو تفرقوا من كيف يعني هذول وام تفرقوا من كيف تمام فرقوا من that's why the sharp unit ده سلموا لو كوم دا دانغا لان تتابل دانغا تتابل حكومه دا دانغا ما تعمل لنا شرمه ده بجاهله لا يونم ده سلموا لدانغا كان يسلموا لمنو ita قاعد في دار سلفاكير كان يسلموا لمنو كاي لا ربع مقل بطال زول وزول كده بيشيل نفسه فوق يوبا كواليفاي في حاجه بقول يوبا كواليفاي انت ما بلغى شغل ثاني لا انا انت يقول تبعرف اجات كله انت بعرفه so now حاجه بدل لك ما في لان يوبا qualify yourself you sell yourself ده والله انا بعرف ده وانا بعرف ده والناس والله جنگ ويغنا وجنگ غاني وجنگ ويغنا جنگ شواغيا جنگ غوغيا هسه ده كلام ده باك فاير لان كلام انا اقول ده ناس بدور في نزل ده بكره انا ما نور بعد بكره انا ما يشلوك نور تعبان ne ba za يشلوك نجي في مالوا ده انا اكوان ملكال ده دنگا ما كم قبل كده ولا كله في ملكال تاريخ ودا السودان كل ده نور ما يشلوك يا سلام بدي شغل تاع نور ما يشلوك في ملكال يو قاعد يجيب سلام دنگا ده كل الناس بتاع هنا وين بس لا انا بلب ما بوردل ما بنمون وانا بلب ما سالباكير زول قاعد في نزل ده اتمتك قاعد في نزل ما دو وتياب غانداي ما قاعد يشيل تجا تقاعد يشيل مقدل واسا ده تا دونغليل ني مون موجه فيك في ملكال دنگا طرد يوين واسفيله فضلنا لا انا ما اسفيله نو مقدت ما اسفيله كيف ده يقول سالباكير ويه سالباكير ويولك سالباكير انا ما شي تغابات سالباكير بشيلو هناك Fagana mum mutum chuluk ma jabala yoma that Lama Col will be elected, or Fagana mum will be elected, or Munu will be elected. That's Albakir. They are God for Kuchum. So, Peragra Salbakir, ma Bushok, you know, Domana Kwan. Mop. Queen Mop. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn